بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شب بخیر. پشتی ماه رمضان و عیدا ماه رمضان امجار کدن برنامه نیرین راست لسر اکران راست و پاکش رهبر تیوی میوانین مالاونه. تماشاوان هیجا در روزه ویده مجارین کو در کتن پیش و ما لگور فکر و رمانین خواه مهم دیتیه جروجه و چند مجاران نخاند امیل سری خبر بدن نقاش و گنگشین سیاست ده سیاست ترکیه ده نخواستم مسئله بیریزیتی و دزیا شارداریا واجار مزنی استانبول و پشتیوی گرتنا چند کسین که اوانا جهپینه پشت را امبیجن جالی جهپی و بانگو گازیا بوی خودی هاتو بو کرن و هن امبیجن همبر و تورا حقوقی دخوازن ملتی وها لهمبری اقتداری صور بکن گرم بکن سروی مجاری امی گاوه کدن خبر بدن لعالیه که جی مها نیسانه مها ولادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و برنامه مولودا پیروز دست بکرن اول جزیر دست بکر داویا هفته روزا یک شنبه و لباتمانه و وها بردوام بکه و ای سال او تما و مجارا برنامه مولودا پیروز ریبری برخودان حضرت محمد به وی تمای برنامه مولودا پیروز دینه لدار خستن و پیام و مساج دینه داین چما ریبری برخودانه می سرویجی گاوه کدن خبر بدن بله برای هر تشتی دل مده د فکر مده د هشی مده غزه هي ملتين غزه و قطعام كوم كجي الهمبر غزه العاليه كيجي برشيبونو و امبيجن پریشانیا لوی دری البرچاو دنیای امی اول سروی مسئله خبر بدن چار عالی مسئله غزه امی اول خبر بدن میوانی مل استودیوی لیکولینر بريس نور الدين قوسري ومخيراتن سرشاوراتن خير خدي لو خدي جو راضي بيشتي معك وشان عمليسا صار خيري ان شاء الله امين خدي خيري بدوا خدي جو راضي به وجدور واج نسيبين وقاوا كدن كيك سيف الدين ارمانجي بشتاري برنامه مبدا امي خير هاتن دوي دجي بدن امي بمساله غاز دست بي بكن كيك نور الدين براستي مرف دكاره سران سر برنامه خوشی و به ساعت تاجی سر به مجاری خبر بده و گلک مسئله خبر جدا ایرو آستاکو ام هاتنی جبرچینا انسان لوی در ایدی حیات خو هنداد کن دری لوان هاتنه گرتن و هاتنه دور پیش کرن ایرو چرا وشه دای غازه مسر و مسئله دست بیکن ولی براستی بنابه خدای الرحمن الرحیم براستی روشا غازه شخوه گوت بالدور پیچ کرنا امریکا و اسرائیل و اوروپا تفی بین اخلی خصوصا امریکا من بیجن لورا بریانها امریکا بغضبك بفير رنگي بسر غازه ندشو يعني تفي حوجيه لشكريه اسرائيل وی تامین دکر ددا دگو بکش وین اخلید به برای زو خلاص به از کش ویا زو خلاص بیم جبر وینا چجور لازم به هین مزنتر بمب و تخمینی هین مزنتر جحرا هین مزنتر چه هوا ازی بدم و دقایق بری دقایق خلاص بکن و مسئله هانی یعنی به تمامیل غزه جورتراکن خلقی غزه جورتراکن و برای جروجوام درک و داکو از به هنگ دنی به هنگ ایشی دنی کوسکارم دنیای خون مش بکم ایرو سرکه امریکا هر کسانه لج دنیای گشیر میدان دخوین به ام اف چند ساله ام فقیر بونه دنیا خصوصا جیکه چین و چند دولتی وقت چینه مزن گو تجارتک مزن به امریکا ردکن اوانا جپری امریکا و ج پازارا گل امریکا دانیه جب گلکی استفاده کن بخیراوی گلکی دوله من بویه سال میلیونه که تجاری بدنگی چیده بدنا بینا وان میلیونک دلار
جبر وی یا دا تریلیون دلار بود میلیارد دلار میلیارد دلار زیاده تر بود یعنی تریلیون دلار هزار تریلیون دلار بهتر چینه ادخالات ایدکه یعنی چین مال گلکی دفروشی پریوی دکشینه تکنولوژی دکشینه امریکا هندگه کی مال کار بفروشی چینه نه بدنگی نه مقابله هفدوی تجارت آن جبر وی امریکا ترامپ جبران آرد بیجی که از دویدرا هانه ده خساره دکم زراره دکم جبر وی گرک از وی زراره هانه نکم جبر وی کی گرک از vergiya beşa gümrükî wexta ku malê Çînê tê Amerîka ez zêde bikim ji bona ku him malê wan gelek neyê firotin li vir hem jî ê ku hindik hat firotin jikî bira wek ku gelek hatî firotin ez karibim bêşê vergiyekî jê bisim karekî baş jê bikim vêna êdî bê qaîde û bê qural bê terbiyak parlamenterî bê terbiyak siyasî siyaset jîr terbiya ku rêya ku heye rêçike ku heye vê rêçika hanecikê bin pê dike yani tamamê şikla wehşeta xwe ê di hund rêwan de veşartî ew rêwanê qirê ji got wehşin canawarin xûnmijin xûnxurin ev vêna derxistin holê derxistin ser masê êdî paşperde jî nakin vekirî zelal li ber çavaj her kesî re dibêjin vê lazim e ez dünyayê êdî ev em perêgo ez tê dixesirîm ki aslında wexta ku mere meselê dinere Yehudiyê di nav Amerîkayî mezin di kara Amerîka sermaya Amerîka dewlemendiya Amerîka gol dünyayê gişê xûnmêjiyê dike dikişîn Amerîka ew jikê ji wê dikişîn ji dewletê dikişînin asıl ew zararê didinê lê vêna nabîne dixwaze ku ji van însanan re ji van ego Amerika xûnmiş dikin çend Yehudîne milletê Yehudî li wê dirahanê ji vanar hîn bêhtir dünyayê gişî xûnmiş bike bimêjî bimêtî û bîne Amerika da ku ew Yehudiyahanê jikê ji Amerika wêne hanê bimêjin û lazim bi bişîn İsraîl lazim bi bişîn derek dinê ji bona got dünyayê gişî ji xwe bikin ebd û ebîd ji ber vê yekê Amerika gelekî li ser Gazze'ye anha disekine dibe bira asla vakat Netanyahu qatilê Netanyahu çi bêje yani dorpêçkirina ji bo xwarinê ji bo çekûsîlaha ji bona avê ji bona hewceyiyê însanî û xeyrî însanî leşkerî gişî gelekî bi zexm kirin bi quwet kirine nahêlin got çûkek bifire Amerîka jî wek ji Netanyahu bêhtir arîkariyê piştgiriyê didin qatil Netanyahu kî da got ji bona zû xelas bike û Netanyahu Amerîka jî karibe bi dünyayê re ji bona xûnmiştina wan û mêtina maden û dewlemendiyê ser erd û bin erda dünyayê gişî ji bona ku bi vênar meşxul bibe gelekî li ser Gazze'yê şidandine ji ber vê yekê rewşa Gazze'yê heqîqeten ji hêla aborî ve ji hêla însanî ve ji hêla leşkerî gelekî xerab leşkerî em nizanin ne li ber çavayê nayê dîtin înşallah wê wek berê bi wê hîn salamtir bi wê hîn hindik موشکی خو خرج بکن اما هر دربه گو آویدنش که انشالله ویل اورتا عنیا امریکا و اسرائیل خین و درب دنگیوان هین بهتر درکه و هانه ام هیوی دکن امود دکن جو خالد تعالی که انشالله وری لورا ایرو در رو بری چند موشک آویدن اسرائیل پر روانجی اصابت کن هر چقیس اسرائیل گوتم گلک جوانا الهوا خستنجی که دور درکت حولی و درکت میدانه که نراسو و آنها اصابت کرنه جبر به که روشا لشکری خودت تعالی آری کاریوان به ام به نزانن او یا وشارتید ارتاوان دی لی روشا آبوری و روشا انسانی تمامی لمری دبیج خلیل سری خودی دولتی مسلمان آبه آری کاری اسرائیل اوان دولتی مسلمان که آلی کاریج اسرائیل ردکن به بیدنگیا خو آلی کاریج اسرائیل ردکن هنگ به پری خو آلی کاری اسرائیل دکن هنگ به فکریاتا خو آلی کاریج یهودیا و سیونیست دکن به خالیا دنیای سری وان خودی دولت آبه سری وان ادارجی و کار به دسته دولت گو دولتن امکان دولت دسته وان دنه و تماشا دکن لوی روشا غازه گزاروک و پیرک خصوصا جبرچینا دمرن. بله. که سیفالدین جی باشتاری برنامه بو جنسیبینه لیکولینر که سیفالدین آرمانم خیر هاتن سرچاور هاتن.
دەنگێکێکی سەیفەدین هەندێک تێ بڕاستی من سەح نەکرد پرسکرێک هەیە یان نا؟ سەر چاوەڕێکێک سەیفەدین مەسەلا غازە دەست پێ کرد بڕاستی کێکی نورەتین لەسەر ڕەوشە داوی سەکنی ji بۆ ملەتێ غازە ڕەوشەکە کۆ ئینسانیەتێ دوور تێدەنە لەورە نه ام بیشن جالیه خواردن و خواردنه ده نه جالیه صحت تندرستی و نه جالیه ام بیشن ستاره و روشوان روشکن نخوشه دوی هلی ده مسئله هفدیتنا نتانیاهو و ترامپ جی درکت هوله ون پروژه پیش یا لسر غزه چوا دخوین یعنی نتانیاهو وها اعتراف کر ام چه دکن ناکن ملت غزه وی داره ترک ناکه ترک دیار ناکه بچونا جیه که اولوی سریوان درحتی دبونه وها گو لو روی داره ترک ناکن براستی اویا جبو ملت غزه شرفه کیه یعنی او تشتی کو نتانیاهو دخواست کو او در خالی و جوی در ملت غزه در که لبله ویجی اعتراف کرد ملت غزه وی داره ترک ناکه پیش روزی اون چه واد خوینن که سیفدین بسم الله الرحمن الرحیم اول رحمه خدا لسر شهیده غزه فلسطین خاصتا لسر شهیده اسلام و قرآن به خدای تعالی مجد خاطری وانه که مثلا غزه برین هاجی که لسر اکران ما بحث کرد درده نتانیاهو درده سیونیستا گو غزه به تمامی والا بکن بل جبر گوشی که زانن نکارن والا بکن جی دولت دورا غزه دورا فلسطین آلیکاری خواستن سری وانا یک جیجی که مصر یک جیجی که اردن و یادی جی که بیلشک عرب امریکتری که دو وزیر کار سیونیستا ایدر و جبیان بری گو ترامپ و نتانیاهو جیورن با هفدو او ناجی که دیسا جبین کرن و فکری خود حقیق غزه ده بیان کرن یعنی دماغو نتانیاهو چو جم ترامپ او فکری واجستان دو چو وانکی فهم دکن یعنی گو نکارنی ملتی جوی داره درخن چما لورا نفوسا اردنه یعنی جسره صدی نزیکی هفته اهلی فلسطینیا آخا فلسطینت اردنه دجیه مصر هكذا خلق فلسطین تیزافا هكذا یعنی دبی وقتی گو اف فلسطینی ورن نامه یعنی جمرش خورا باش نابینن خصوصا اونا إخوان المسلمين الجورا خود بيجن تروريست حاشا جبرلو رين هذا وانا كي دردي وانا كي جو حماس شو أورتلا يعني حماس وقتي جو تنبه بيجن كيا هوني حماس ناخد درخن أو جي نكارن درخن دبي نكارن ورن نكارن درخن لو را عسكري بلاشكري سيونيست نويرن تيكمني بچه ببomba بطيارة بيشي با إنسانا قتل دكن تطرسين أوجي كيف دوانا كيناكي لو را أو إنسان خوش بشتا حماسينا نباش چتكن إيجا برشي تهلن آواوا قدكن جيرانا قدكن غازي نادن أوجي فيداناكي چتكن إنساني قوة تداوي دكن تندرسية مثلا برينها بدسي روجا چكرن او انسان دکتر همشیره گو یعنی تمام دنیای گو شرط و شروط چیزی بین گرکا نون کشتن چیکرن یعنی نزدیک 15 انسان تندرستی دکتر همشیره پیشیا خود کردن شهید کردن اوجی زن بیجی که تهنوان اشکی یعنی او ارمانجا وانا چه سری او انسان گو دنگه فلسطین دردخنه درف روزنامه‌گر یعنی gazeteci ve insana şehit dikkat. Yani mesela do insan per insanlık jvanaki yani
بساغيتي شوطاندن يعني خصوصا جهه غازته جهه روجنامه قرا بزانا بون بومبا كرن جبه خاطر يقولوا يعني دبيج دا اب دبيجن كي وقتي جو حماس جحولي رابط دردما ب هندرو رنامي او زانن وقتي جو حماس جكي خديني حماس تسليم ببي ويتش بكن وكا غربا يعني باطل الشريعة جي محمود عباس او زانن بتش بلان وبروجي وانا كي هنا ويدوي دا اجرا بكن لورا يعني يوكي بوغا ترامب دو لهمبر تمامي روجنامه گرا و دنیای سیرکر او توپلانتیا وانا که جویناوی نتانیاهو گوچو گو غزه گو جی کی املاقه يعني وكا تشخور عرصه که بکا عرصه که و تلگوره خو بیناب که اب پروژک حالو هکر گو البالا وبه دما گو امریکا کتا سوری ادلی بجی که پروژه کلو دانی گومل ادلی به جی کی حاشا من حضور جی کی وکا لاس فيغاس جهه قمار وفحوش واروين بنا بكت سوريتا وجي تمام دولتي دنيا وانسان زنجين ورنا بدري والبدي قمار مز وبره ورنا بدي املاتي سوري يعني حاشا الغراخ واد باشكت يا غيريما يا وجي اسلام دور بفش اخلاق وكلتور ومدنيات خدور به وفي شكل دفش في مجادله اسلامي بقاري او بلانك واولوجيكي هبود aynı plan اینو توازن ده غزه ده بکن دبه چه لورا انیماسیونک حاضر کرن لگورا خو لولو لبر بحری يعني جهه لودكا جهه پلاجا جهه قمار جهه لگورا خو حتى هيكلي خوشي داني يعني جيكي هيكلي ترامب لكن نتانياهو في شكلي يعني بفديبون بحزيلو عادة لسر قينا وازاروكا وابيركا ومظلومة العرضة والسر آخا وحنكي خوبا كرد إذا دو پیش روش دوی چاچه پیش روش ده يعني أو لورا عالم إسلام سلوكاتي عالم مسلمانا فتو دا گوچه گو جهادا لهم بر سيونيستا فرزا أما هنك جي خالقي مصري رابو شكرن إيشي بال سينوري وبريابكنا يعني أبرشيبون أب إنسان جنازة جتهنا تب طالب شاكرن مفتية مصري أو هناك سلفية هنا يعني نكفي مذهب وسائرات شكرن جو جهاد مفازة هكذا السعودي شيء برينها فتوى ولودان يعني دردي وانا كي جو قرمة مسلمانة قوتها مسلمانة جويلة جو شكاست جوانا رها محمود عباس هاتيا ها اشترى بيجم مفتيكي الجورا ووزن هاتيا جوارا فرناكي اما ام فيد زانن يعني او مجادله خلق فلسطيني او مجادله و مسلمانا جو جبو خدي وجبو قدسا بيروز وجبو اخا ولاتي خدكن اب مدى فامي جو اب دولتي لدورا فلسطيني نگوش بو فلسطین و اهل فلسطین محافظه بکن بلکه جبو سیونیست و دولت سیونیست محافظه کردن سالا گو هاتنا ساز کردن دش طرفه انگلیز و فرانس و امریکا و سیونیستا اب انسان گاهتنا سری و دولتا جوارت شغله بو محافظه و محافظه فلسطینینا د پیش دا گو فلسطینی نب خوینا خو و نب قوت خو خو محافظه نکن اونا گوجواوره و فلسطین خلقه فلسطینه خافو کن بکن نعوذ بالله خدای تعالی حفظه وبکه آمین يعني او انسان مسلمان گوجواوره و تواش حوله راکن حتی برین ها سویج و مساعده و بزبیجن نتانیاهو عسكري يعني سروك بله دوشانه ده پرسکری که یا اوجی که دفعه گوجواوری ملت فلسطین بشینن چولا سینای و چولا بردای بله مثلا اگربستی جی هي دولتين وك مصر وك اردني جبو اگربستی ناوینجیتی دکن لبله ام بیجن گاوه کی بالکش نه هات یاویتن
خلقی مصری وکی که سیفتین گو خلقی مصری بر بدری رفاحی دخوازن هرن لوی در لورا ایدی حالی کو خلقی غازته دایه لباوانجی ایدی نای قبول کرن و هات خوازن جبوان تشتاب کن لعالیه که دنجی ده سیچار رو بره ما ده سرش مدیا ده تعقیب کر رژیم سیونیست لسوری جی چند ایریشان راست کر یعنی لبنان شخوا ایریشتی که غزه هن دورین فلسطینی دن امریکا لیمنی دخل عالیه که جی سوری وها لبلی اف مسئله انک جدا بو لورا مدیای وها خوند او هرما کو سیونیستان لی بمب باران کرد و لوی در خواست هنک آواهیان لوی در خراب که او در جیه کو ترکیه دخواست لوی در تأسیس که عسکری یا جی ام بیجن لوی در قرارگاه کی بکه مثلا رژیم سیونیست و ترکیه اون چوا دخواینن سر سوری ده ترکیه وها دخواینه دوی رژیم سیونیست خوازه دورده به پیدره و خواه بر سوری و خواه نزی ترکیه بکه یا جی او تعلقا ترکیه جبوان که هیا وها تعریف کرن دخوازن دورده عاصی بکن سینوری خواه ترکیه جی دوی رژیم سیونیست دخوازه دورده وره نرحت بکه یعنی رحت سزیه بدمه ام بیجن پیاده بخبن کنترل خود سر پیاده ده هنک ترکیه ام بیجن تهدیدان بخو گفان بخو ده مسئله ترامپ و نتانیاهو ده جی اف مسئله هات روژوه ترکیه و روله که چوا باجود سر سوریه ده و دکاره به الهم بر رژیم سیونیست گاوین بالکش باویجه براستی کار باویجه گرک باویجه او قوت هیه او قوت هیه اراده جر لازم اراده لازمه براستی گو اف اراده جی که د ترکی د ویواره ده هیه لورا ترکی همو تشتا کار احمال بکن لحمو ظلم و نباشی و پیسیتی سیونیستا کار تحمل بکن اما گو مسئله بو سینور ترکی پرچاک جعردا ترکی حکمرانتیا سرهلاتیا ترکی لسر توی آخاوی ام بوی چاقه نما کسکی ناسکه امریکاش نما ناسکه و امریکاش خواه نبز قوت الفی ولاتی الفی هرمهانی دولتك دني بإيران ببيك أو إيران بهفدور لهفدو باورية بين أمنية الهفدو بين الهفدو أولى ببن كارن أمريكا وده بافي أمريكا وإسرائيل شوية عرض تمامي للراكن درخينا أسكارم شوية أرجع لك مينا قبجم دما گوست ترکی کت چند جهه سوریه işte barış planı nizam çه حرکت چند هم حرکت سه هم حرکت ناب عرض سوری کرن جو پیاده و پیاده جو درهانی درخین داعش جو درهانی درخینه و هرمک اوله چه بک هنک کوچبری گوهاتن ور به بود درهانی امریکا بشدت لهمبری بينا دركت لديج في دركت جو اصلا از قبول لكم تو گاوه که بافی تو موشک که فیشک که بافی ودرهانی ترکی نریگو با چارهش وینا پی و تنه گرک وینا بکی خو نشان بده تک هم میدانی همان حرکات دادس بکرن و امریکا جور رویا تسلیم روسا کرن جهنجی جو درهانی درکت امریکا نویری بو فی شک که باویج ترکا لورا امریکا و کفر تف ancak دجمنه خو پیشی ضعیف دکن حتی دجمنه وان ضعیف نبه به قوت نبه به مجال نبه هجوم و ایریشان کار بدنی ناد نه هف قیسی ترسونه کن هف قیسی گارانتی جینه بترکید بیشن یا کفالتی خواستن یعنی دوی گارانتی گرک از دویدراد غالب درکم که از تیکم یعنی از نکارم تیکم از ریسک گو تهلوکت ده از وینا نکارم تیکمی جبر ویا وقتا گو ترکی اراده کی زخم دین حوله به ای اسرائیل از ناخوازم تو تیکوی سوری لورا کتنا سوری معناه چیه یهودیارش یعنی از هین ارض الموعود خیالا خود دومینم چما دومینن لورا ایرو یهودی ایرو پیوه هف قیسی وک ایرو به تجاری نما بقاوت دبن گهاشتنه زیرویا سری قوتا خو تبی
دولت دنیای سرکی وان و سرمایه وان دولمندی وان به دست خستنه بن تأثیر و کنترل آخه چه دکن کسک لگرگو لدجی وان جبن دجمنه وان جی کبن جوان نکارن دیم بکن هف قیسی بخوف گریدانه یعنی گهاشتنه ان اصلا بلند ده قوت آخه جبر في أكيد خوازن فان خيالي خوي توراتا محرف بيننجي أو شيء عرديجو خلت على جوار قاشو وعد كذي بين ويدرهاني قسمة كي عردي تركي جيكي سنورة تركي جيكي نافوي نهاني دنا جبر في أكيد هاجر غزة أو حتى أنها نسكن عند بانا شخون ها كتبون لبنان يجي جور هاتبون سوريا يجي سوريا يجي وبهاتنا فيدراهاني والفيل بسكن يعني النبي تركي بستانداوي بسكن عندنا نتسكنين لو راح هدف أو أرمان جوان أصل بأرض الموعودة فينا قصدكن يعني دولة يهودية دنيوي يعني تبي الدنيا بن تأثير وكنترول هذا علي أمريكا وغربي شخود بن تأثير وكنترول وإدارة وعندي لورا ترامپ جی که و باوی ترامپ جی که و پارتیا هر دو پارتیا مزنی لامریکا چی جمهوریت چی آنا دبن تأثیر و باندورا وان دب پری وان دمشینن و بزلامی وان دمشین. او در کنترلان دخوازه گو ویگالی هرما عالم اسلامی عرب نگاریا اسلامی جی که تخم بن کنترل خو دا گو دولت یهودی دنیوی جهانی دنیای توید بن کنترل خو وینا آوا بکن یهودی و سیونیست جوی هدف آرمانجا خو شاش پاش نکتنه یعنی غازه ده گرک گاوک پاش واویتا لورا باجاره کی وک غازه گو اردک بچوچک نخسن کنترل خو دقل فينا هند بأفيا هدي ميب صبري بكن أمريكا تبي تشكو سلاحي خد دوان بأفيا بكن يعني حماس ودرا هاني درخين لورا يحو يك أستنج جوان رهي أو جيكي حماس يعني حركة مقاومة إسلامي قول ودرا هاني هم بريوان شرق السكنة هينكو بفينا هاني مشغول متخوازن كنت كيفن لبنان جيكي لبنان جيكي حزب الله جي در كيف بن تأثير وكنترولان سوريا شخو آنها بيچك و بسلاحه جبر وی که دخوازن کو زوته کم ورجی کی یعنی بین ویدراهانی ترکی جی که ویا باش فهم کردی کو اسرائیل حبکی ناب عرض سوری دوره ورده معناوی اف پلان و پروژه کو بسات ساله دومینن گاو بگاف پیوتن پیاده جی که یک جوانایی پیک جی که یک جوانایی أفاني هاني وبجيه بفن جو بجيه بون وبرشاق جعردي تركي جي هر حتى و باستقراري نخوشي و بقوتي تكفنا تركي لو را قوتا تركي بالتركا وكرمان جاي هر شو قيسي ترك ارقشتي نجات برسيه لكن كردا ناحسبي نجيكي يعني بآبوري أخوة بخبات أخوة بهبون أخوة بجمار أخوة قواتا قلكي مزن دولة تركي نوی عسکری ترکاج کردایی یعنی جبر وی که وقتا گو اسرائیل کت سوری و پیاده خص بن تأثیر و کنترل آخه معنای نوی ترکی یا وشتاش سیاکا ترکی کرمانجی که کتن بین کنترل یهودیا و چه تو قوت ترکی رنامین و ترکی ببوک عراقی یا طب پر ببوک مصری دیگر گو چک و سلاحی مصری هن نکار الهمبر اسرائیل دنگه کی بده جبر وی هانه ترکی مجبور جو سوري محافظة بك جبنا جو سوري محافظة بك هجر لازم به هنا قرارجها الودرة هاني دينه جرك دينه لورا تشجو سلاحين مزن قول همبر بالافر وفروكي إسرائيل وأمريكا ومشكي جدور ودافج بكاره بسكن جرك هناك تأسيسي ولشكري الودرة هاني لسوري هبن كي كاره بجالية هواده إسرائيل بسكنينه جوانا نك سوري البر إسرائيل نكار تشتكي بك. بله. كيشي جو سوري شو دور دكي تركي جبر فيكي إرادة قوة لي تركي دي جرك هب هي أما هيدي دخ دورة الجور مد درنج دمينه لو راجو سوري تشتك بيبي إيدي تركي جي كنا ما كاره بيشافي هاني بير بري جو تيك هفناف سوري بفرد بي جرك تركي إرادة خاشن هاف دينه لو إدراهاني بسكن بيتهوب تنكاره بي إدراهاني هب إرادة لازم جرك بكويه كيك سيف الدين دوي دنكلمه دا يعني سر مثلا سوري تركيا امتكارن بيجم آوائي عشكري عنها دولتا مستحكم يا سوري حكومتا سوري
پێڕە ڕێهەواڵتی دکە و پشتگیریاوێ ژی دکە لە عالیە دن ژی ڕێژما سیۆنیست ژی دخوازە خود سووریە دە بجی بکە دوێ دەنگلەمێدە لە گۆڕ وە دەستێکی ژە عالیە زەخمترە لێ دوێ دەنگلەمێدە دوێ ئەم ئەوروپا ژی و ئەمریکا ژیش بیر نەکن ئیرۆ ترامپ دسەر مەسەلا اقتصادی دە ئەکۆنۆمی دە ئابۆریە دە ئەم دکارن بێژن ناوا وان و ئەوروپا نەخۆشە ئەوروپا هەر لە مادیاتا خوا دنێرە لە فەیدا خوا دنێرە ترامپشی دوێ دەولەمەندیا کو ئەوروپا تێدایە ژێ نەرازیە لەورا گازنێ خوا دکەلوان دوێ دەنگلەمێدە تورکیە وێ پێشەڕۆژێ گاوێن چاوا باوێژە لە گۆڕوە گاوێن دیتبار وێ دکارە باوێژە بله دیرۆکێدا ji xwe riya Qudsê di Sûrî re derbas bê lewra dema xaça jî kê xaçperesta jî kê wextê hêngana got çend cara êrişî ser yanî wextê Müslûman ser Qudsê kirina ewil ji aliyê behra sor ve behra spî ax denîza mesela ser Qibrîs re û di aliyê bejê de jî kê mesela li Rihayê yani Urfa Hatay ew çizgî û heta hinek ji aliyê em karin bêjin Mêrdînê çola Mêrdînê jî ev xet istimar kirine heta ew gihane Qudsê îro jî kê ew Siyonîst jî kê zanin got ew xet muhîm e ji ber got zanin ew xet muhîm e heta niha quweta Îranê li ser حزب و حکومتا سوری هبو لورا بوی خطه لگورا خود دجمناتیک چت کرد سیونیست آباد کرد اما او خط شکست جبرگو او خط شکست او خط هنک جیجی که الیکاریا روس جیته ده یا روسیا جیته ده پشتی گو او خط هنکی شکست کتا دسته ترکی معلومات وی دجی علی ترکی جیت خطا ناتو دیا جبر گو ترکی خطا ناتو دیا منفعت اوروپا منفعت امریکا سر ناتو دمشن ایلشکری سر ناتو دمشن جبولو دم ناجد خوازن حدما که وقتی گو ترکی دناتو دا يعني قوتا وینا زیده به آن تاثیره وقتی گو زیده به امنا نل حساب اوروپا امریکا ایرو براستی mücadele ab Avrupa ya mesela Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya sernave Avrupa go bimehna Hamas û Gazze ketina welatê Müslûman û Yemen di pêşiya wenekê de lê dixin û li rex yedî jî kê got Amerîka jî destgiriya Siyonîst digire او جيكي منفعتي خو مدافعات كي بيجيكي يعني سر عرضه فلسطيني سر عرضه حتى عرضه سوري عرضه عراقي جهي يعني دستي كي منفعتي خو توازي محافظه كي لسر سعودي لسر بيلاشك عرب ميليتري ومصر دوام كي ايرو اصلا حماس نب سيونيستا تنه حرب كي حماس بأوروبا وأمريكا جيكي خربت يعني دبي جبهة إن عسكري إنجليز هنا عسكري فرنسا هنا عسكري ببرائي وجناب دولتي أوروبا ألمانيا هولندا دنمارك جبادر هاتنا وببراء عسكرية دكن والرها كيجي أمريكا بذاته قمانداري وانا جو في خطي إدارة دكن حتى يعني برينها بلكي نكرت روجافي أما يعني قماندارك أمريكا جنرالك واي مازن جوراغو كت شخص مبيس لكن غزة هاتيا كشتم يعني دفيت ده تركي وقتی جو عالم شیعی عالم جعفری عالم شیعی سردسته ایرانی او دجمناتیا سیونیزم و اروپا هنکی کتی دلیوا ده کی و سازی واجی هنا ای لوژیکه وقتی جو ترکی کتا سوری ایدل عالم سنیا جی سردسته ترکی
ناف دولتي عربة داهر قوتاوي بدي شكلي وي لهمبر سيونيستا وي رابي ورابو يجيكي سيونيست جفت ترسل سيونيست زانن قو وقتي عالما سني تيك هذه مجادلة د تاريخ دا جولو بيا دورة خلافة جولو بيا إلا زورا خاش پرستا زورا سيونيست يعني سيونيست خونا بنا حاكم خاش پرستا جيشويا ها إيرو تركي ده دجوینا خود ترامجی که گو ترکی سوریستان راسته ترکی سوریستان ترکی ضعیف بونا ترکی نه تچکو سلاح ده ضعیف بونا ترکی بلکی د مخالفتا نوا ترکی ده مثلا وکا جهبه يعني اگر ایرو مثلا اندروژه و میزنن دماغو سیونیستا دست به ایریشه خو کرن يعني چه علاقات دزی بلدیه اسطنبول بویقوتا مالی ترکیه مالی yerli bu insan mesela gereka boykota mali siyonist ama ki tamamen milletler Müslüman ve boykot etti. İcraatı mesela Türkiye çıkır PKK'ya göçü gome silahı kudayının vajı kabul kırı silahı kudayının Suriye'de gome silah adaydı am Jolani ra runiştin söz javduradan hatta beynhab seçaroja او تاخا شيخ مقصود يا شامي بالا كرن بهن تركي تشتكي يعني دستوري دا حكومتا سوري جبري دا قوتيا تركي قوتي حكومتا سوري وملاتي سوري وعرضا سوري لقر قومنتي دا جيبون بمدافعات في الأمورات ما قبول كر معالي كاري داوا وكوشبري وتم قبول كرن پشتی قوم اف حكومتا ظالم بشار اسد كد هي هم آخا سوري هم ملت سوري محافظه کناوي مدافعه ام سر خو دين قبول دکن ام قبول نکن پشتی سیونیست اف بهیست شخو سیونیست مسئله دو ترامپ را گفت يعني قوم ناخذ تركيا بين دامام حرب بكن اما درده ويناكي يعني قو دولتك وكيا تركي قوتي كبيوي دي زانن قو مثلا كرجي ويتي كبي نفوسا ايرو خلقي سوري اغلبه كردستاني حتى بقدسي كرد صحفة مصري ده هنا سوري ده هنا عراقي ده هنا ايراني ده هنا تركي ده هنا ارمنستاني ده هنا azerbaycanي ده هنا هكذا مثلا عرب دولتي واناكي بلينا دولتي تركا مثلا حرب دولتي تركا اورتا اسيا هنا قوات تركي وكردا قود بيك لورا كرد اهلي في جهيدا كردستان اهل جيراني تشيا جيراني عربستانيا تركستان دوري عربستانيا يعني دما قو ترك وكرد ببنيك جسيونيست taraf خاشفرست اجن خيرا لورا تشكيت دستي تركي ده خصوصا önemli است fazla veji bejim خلافت yetki خلافت ده دست مجلس تركي ده يويا إيرو قو مجلس تخي روجافي بهم خلافت تكرار إعلان دكن خلافت على عثماني أم إعلان دكن إيرو قالك عرض آخر وقفة عثماني قدس داهي موصل داهي قالك عرض anlaşma Lozan'da tünena şahsina vakti o hilafet ilan bebe Müslümanı Arapji, Müslümanı Çerkezci, Müslümanı Türkçi, Müslümanı Pakistan, Belucistan hatta Sünniye Nava İran'ı tamamı kısmı aleme İslam'ı ve kabul bikin kek Seyfettin. Ha aftırş habki mühimtira vakti Türkiye kıymeta kuvveta khuzanı be vanake kuvveta Kurdu Türk'a وقوتا خلافته بخي حوله وتركي نقو بشكو سلاحات دشكي تركي بأكونومية عبورية ومخالفتنا خوش پشتاوي كلا جبورو مالسف او در جون باشخاني قد وپيشي انقره كدنا خدا خو چبكن خو صافي بكن اما مثلا دانينا چكو سلاحي پككيجي يك جويا ومثلا دما از لسر به مسئله فکرین هر دو میوانین خود دم که لکه براستی اف درته هوله اف تفهمه کو او قوت و امبیجن هیزا ترکیه هیه لبلر جر اراده لازمه جر گاوین دیتبار لازمن
كك سيف الدين ادعاء مزن كر بحث خلافته كر انكي جمرة عجيب هات يعني تسربي مسألة ده يرو عجيبة و اف مسألة وها مجارك وها دروجة ده هي يعني مثلا غزة ده كو امجن مسألة وك خلافته بإعلان كرن و اف به پیشکش یا عالم اسلامی براستی مسألة مي هري مهم دولة عالم اسلامی لبلی او اقتداری کد دسته فروتیا دانه یعنی ملت شخد نام خود ام بیجند کارن یکیتی آوا بکن یا جی یک دنگی درخن تمام ملت عالم اسلامی الهمبر غازه درتين كولانا حتى غيري مسلم جي درتين كولانا لبلی مسألة جور ود خدا يعني او ايرو قرالي اردني لغور مديا يكما ام تأخير تكن دوی ام غازیا ام سازین دنیای دکن براورن و آگریب تفینن یعنی اوقاس اراده که ضعیف اراده که کو درناک و هوله و فروتی وها کو لسر عالم اسلامی بن سر دولتين عالم اسلامی بن سر اقتدار بن اویا بهیویتی جبومه لبلی محقق خدا ام بیجن ريكي ونشاني مسلمانة بده وأف ظلم حتى ندومه لبلي حتى كو أف ظلم جي أوا دوام بكج عالية إنسانية وجي عالية أم مسلمانة وجي امتحان پر زحمت در باست يعني مسلمان دوي مسألة دا نخاصم دولتين وقت تركيا هذه كمزن جي هي عالية تشكو سلاح وجي ایرو ترکیه تکنولوژیا کو هاتیه آستا کو هاتیه و آسته نتشتکی هندکه شر اوکراین و روسیا ترکیه تأثیره و پرسری هبو یا جید لیبیا ده ترکیه حکمی کر یا جید ارمنستان ده حکمی کر وانتشتا تف مثال پیشیامه جبوستیونیستا چمان کاره ویا بکه اف راستی بنگه هاوی مسئله هنکی کورو دوره و مسألة بقدين دورة وقت ما مسألة خلافة مركارة في نابج يعني خلقي عالم إسلامي قش لهفيا خلافتك كن تمني يكون بيشكل هي ليه مخابن إيرو يعني تبيجن يا كونجكتور جفنا هانر نمساعد وجو إزاحات كده أما وقتها جو تركي قال لك تيكف تنقاسيك مزن كار فينا هان إدمج تاخد دربسكي إعلام بك حقكي وي حقوقي جهلا حقوقي وحقكي وي لسرفان ولا تانيك وقوتن كيسيف وك موصل وك قدسي حقكي وي حقوقي تشيد بتي ميداني لإيرو إيقول حقوقي قهداري دكن تنان حقوق دبن بيادية حقوقي نافن تويد بن بيادية ام چند دقیقه لسر برنامه مولودا پیغمبر خبر بدن تماشاوان هجا مهانی سانه مها برنامه مولودا پیروس براستی نیسان جبو انسانیت جبو زیروحان جبو نباتاتان جاره کدن هشیاریه جاره کدن داکتنا جبن عردیه جبو انسانیت کو ایرو ده حاله کی نه حال دایه انشالله و اف مهانی سانه به دست پیکه که جبو هشیاریه که ای سال برنامه مولودا پیروز الجزیره دست پیکرن روژا یک شمیل باتمانه لبلی مهمتر اوه کو مجار درکت پیش چیه مجار ریبره برخودانه سه چهار دقیقه وقتی ما هیچ بونا بره سر و مجاره اون چه خوازم بیشن یعنی تمایا ای سال ریبری بر خدانه. بله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام انسانه که شرف خدا تعالی فش بو خلاصیا انسانیت هاتی شاندن. خلاص کری انسانیت دمها نسانه دوازه ربیع الاول کی تقابلی مها نیسانی 20-21 22 مها نیسانی دکی دوی دمید هاتی شاندن
وقتا گو مرو دیروکا انسانیت و دیروکا گو پیغمبر تید هاتی شاندن دیروکا انسانیت و روی دمیده نره مرد نره کی وک ایرو امچا آنها لسر غزه و لسر قتل عامه و لسر بی حقوقیه و لسر انسانه گو قوت دستیوان دی تحقوقی ناس لكن تبي حقوقي نافنا توين وإنساني ومرحمة كشي بن بيدكن وداجون سر هرتشتي هجبو منفعتها خو كارن دنيا كشي بشوتين دمك مش فينا شكايات دكن أن بيجبو الهمبري فينا هاني يرك خلافة إسلامي شيء الهمبري فينا هاني يرك چند حب سركة دولة إسلامي دولتين إسلامي دستي خو بدن هفدو دليو خو هفدو صافي بكن بينجم هفدو كي كارب الهمبري في بي حقوقية بي رزية بسكن وفي حقوقية جحوليش دنيا راكن ام يصل صالو نيفا كيج وقتا غازة حرب غازة دست بكري وباري ويجي كل سر مسألة كرد وتركا وباري ويجي كل سر مسألة فان روسيا وأوكرانيا اللي كدري بحقوقية برزيك حربك ظلمك هبه من سر فينا هاني لسكن أن بيت هو خلاصي بإسلامي بوحيا خدت علي بأمري خدت علي قوم إنسان خدت على جهداري بكن لبيخمبري خدت على جهداري بكن خدت على جوان كتابك شانديش بونا جو سر عرده وبن عرده بكوك جنتي في الدنيا هاني بكوك جنتي وإنسان قش قد حيالك الدنيا قد سيستمك برقالك وقت جنتي ده حياتك وجيانك بدو من ودور امتحانات بقدين هرن حضورا خد تعالى ام بحساب فينا هاني ذيك جبر فيها هاني حياتها بيعنبر حقيقة قال لكي بالكيشي قال لك مرة لي جهداري بك لي بنار بين فهم بك مسألة سبب جو وینداره پیغمبر اف مثل بوی شکلی دانین ناوی و دانین رهبری برخدانش که اوه ایروج عالم اسلامی رو چه لازمه؟ برخدانک لازمه یکی گو انسان کار بالدوره خو بجوینه و لهمبر وی ظلما سیونیست و عوانه وان آریکاری سیونیستان که ترامپ و انگلتره و فرانسه و آلمانیای و تبی مستکبر دنیای گشتن اونا آنجا به برخدانه که کارون بسکنن یعنی به پیوان نسکنن حقوقی گهداری ناکن شو حقوقی گو وان دانی ایرو پرگال سیستم آوان وان دانی وی حقوقی خو بلا بن پیدکن الحقوق گهداری ناکن لوازو نصحتا هیچ گهداری ناکن لتشتكي جهدار ناكن تشيقول لي ويا جهداري بكن بالتاني تشكو سلاحا او جكي برخدان شيء ده پیغمبر عليه الصلاه والسلام جكي جبو فينا هاني برخدانك بعدالت گوج همج زيروحه تبار يا همج انسان ار همج حيوانات ار همج نباتات ار همج اخر همج اواصر عردير جشير ميناك نموني ده حياتاوي دي جمر اف مينا كان هاني برخدانك بفي شكلي جو خطابي دلي حرم حمود شتي حموز يروح هذاك برخدانك بفي شكلي نشاني مداي بوي ميناك جمر جبر ويكي هجر ام بخوازن جفي ظلما ايرو جبن ظلما سيونيسا وامريكا عالمي انسانيتي تفي درخينن نمسلماناتني عالم انسانیت تویج بن وی ظلم هانه درخینن لازمه ام برخدانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام محمد علیه الصلاة والسلام دیسا بشوپینن بعلمن بدن خواندن بخوا و بزاروکی خوا و بدورا خوا بدن فهم کردن کی خلاصی دیسا آنجا بویی بوی انشالله و ویاچی به اف مولدانه هانه جکینه جناس کرنا انسانا پیغمبر علیه السلام یعنی جبانو گو انسان پیغمبر علیه الصلاة والسلام و وی خوی برخداناوی جیاناوی ریچکاوی فهم بکن افانا جکی وسیله گلکی مهم و مزنن جبر ویکی ام اوین داره پیغمبر به توایی تبریک دکن خود تعالی جوان راضی بی که پیغمبر آنین حولی آنین میدان نافندی جبونا گو انسان جوی سفره مبارک استفاده بکن خود جوان راضی خود جوی راضی به براستی سبب بجارتنا في مسألة يكجي بشبهة برخدانا فلسطين لهمبر رجما سيونيست لهمبر أمريكا ولهمبر تمام دولة أوروبي برخدانا كو بيكتينن و اف نمونه و مثاله كو پیش انسانيت دخن لبلي ام خلقية منجي جبير نكن خلقية منجي حركة أنصار الله أوجي لهمبر امریکا انگلتره و رژیم سیونیست دستیوانتی بیکتینن خدا علی کاروان به امی دمک نافبر بدن برنامه خود تماشاوان هجاب بشترا انشالله و برنامه مبدومه میوان مال استودیوی لیکولینرش و نویسکار
نورالدین قوسری و سرسقای پیداجی جن سیبینه که سیفالدین آرمان که سیفالدین دورا گوتنه دورا و بو لجزیره روژا یک شمه هنجی بشتاری برنامه مولودا پیغمبر بوبون صلی الله علیه و سلم چه مساج و پیام بالا و کشاند درکتن پیش و چوا برنامه تاخیر کرد؟ اول یعنی مولودا پیروز خدای تعالی یعنی مشخیره و اینکه محروم نکن غایه یعنی غایه به مولودا هنکه گوچیا غایه و اینکه گو انسان ما مسلمان ما پیغمبر علیه السلام ناس بکن جیانوی جیانا خود تطبیق بکن جیانا خود اشخور نبکن مینار بکن مثال جبر ولو مولودا گوچه دبی زح ام مهم دبینه هلا اب زمانه گو عرضا مسلمانا دبن ظلمه ده یا مسلمان دبن ظلمه ده نه و کفر بویا یک لهم بر مسلمانا tabii ki وقت گویش کی کرم کریا مها نیسانه مها بهاره گو اب دنیا نکت خمله بخوشیت خمله به هبونا پیغمبر علیه السلام به حیات پیغمبر علیه السلام اب دنیا و به عدالت و خوشی بخمله غایب با مولودا یک چیزی که مگو چیه گو حیات پیغمبر اسلام به انسانی مبنا ناس کرد اما ام دمیزنم یعنی دوید ریدا پیغمبر علیه السلام بیشتر دبی رهبری برخوادانه یعنی برخوادان مثلا örgütek hezeke o که işi de cerabun برخودا گوب نوی اسلامی حرکت کردن ویا اولو دان نشاندان برخوادان گو که برخوادان فلسطینی جی که او که حماس جی که یعنی چید بی برخوادان پیغمبر علیه السلام چه شکلی بو مادم که حیاتا پیغمبر علیه السلام برخوادان و جیان او طرفی برخوادان می بدرن ناس کردن به انسانی خوب زاروکی خوب نسل خوبا نشفه خوبا گرگا بچه خدای تعالی پیغمبر خدای ناس کردن لورا خواندن پیغمبر علیه السلام تنبو پیغمبر علیه السلام خونه دای ناس کردن خدای تعالی جرا وحی دشیان گوراوی وحی انسان را گفت و وحی دا انسان پیغمبر علیه السلام ناس ام جی که ام دمن پیغمبر خو بدنا ناس کردن ام جیانا وینا بدنا ناس کردن ها جیانا که گو چلو گو انسانی ما پی شیار بودن جیانا که گو انسانی ما پی خلاص بودن جیانا که گو خدا و رسول خدا جی راضی جیانا که اولو کرد کام بدنا ناس کردن ها با مولودا ام هیوید کن گو انسانی ما جبو جیانا که اولو بخابتن و جیانا که اولو ناس کن مساجه گودان مساج tabii ki yani serida jiyana berxwedana Gazze berxwedana Müslüman yani ji hayata sahabiya misal hada ji yani hayata Peygamber Aleyhisselam xwedê ji wazibê alimi wê dirê ew misal dan axifî diber wê najî kê jî yani halê got Filistîn tê de ya و دوی دمه دا یعنی مسلمان گرکه چاو حرکت بکن یک بونا مسلمانا و اف مسلمانه گو ایلو سروکی واناکی نجوانا یعنی ایلو گل به هف بزم کزدی ناکی اف نه هاتا خوله هاتا روژوه غایه نشاندانا غایه گو پیغمبر عیسام بلکی چه دما گو هروکی پیغمبر علیه السلام گوتیا یعنی قیامت نزدیک دوی قیامت رابویه اصلا ساعت بن تی چقدر گو دما یعنی قیامت زمان قیامت نزدیک دوی اول خاصی ظلم و نباشی سر و عرض زیده دوی
لوخته گو ظلم و نباشی سروی عرضی زیده بید حیاتا پیغمبر علیه السلام جیانا پیغمبر علیه السلام وکا بوهاره تکرار دنیای تخملینه ناس کرن آوی و یاد کرن آوی خبردان در حقیقی دا مولود آوی دا انسان دوی خطی دا دوی ریدا شیار دکه بله مالا آوا اب کس یعنی مسلمانی گو اویندار پیغمبر گو وی پروگرام اجرا دکن خدای تعالی جوا راضی بی آمین خدای جوا راضی بی انشالله خیر بی فیده بی امتی مجاره کمی دنجی ما امی سرویجی خبر بدن از استودیو وگرم که نورالدین siyaset yani helbijartın nexuyaye lebeli Türkiye'de siyaset her dem germe kelan diye hatta divan roje davi de em çi haber dedin em berezîtû û diziya de CHP'de ku di şaredariya bajarê mezin ya İstanbul'ê de kiriye ji alî mahkemê ve ev delîl hatine top kirin û bi deha kes jî hatine binçav kirin ya jî hatine girtin ne binçav kirin Ekrem İmamoğlu jî yek ji vanan ye lêbelê tevî ku ev tespît û delîl ji aliyê hukûqê ve hatine holê jî CHP dîsa em bêjin ew rûyê xwe yî ku tim û daîm li dijberî milletê nîşanî milletê dide ser vê meselê de get nêrî çalakiya dar dixe dîsa wekî ew meselên ku PKK li vê herêmê kir ya jî di hadîseyên Geziyê de ku tevlihevî û şewitandin û tawankirin dan dest pê kir aliyekî dest bi qaşo boyxotê kirin fîrmayên Türkiye'ye ku heremîne boykot kirin ev jî meseleyekî muhîm bû lewra demeke dirêj e milletê Müslüman milletê Xwedî wijdan fîrmayên ku piştgiriya rejima Siyonîst dikin boykot dikin lêbelê CHP em dinêrin wek dijberiya vê boykotê wek xwest vê jî bişkêne ser vê jî projeyekî xuya dike em wisa dixweynin û çawa dixweynin tewrê vê meselê CHP bi rastî heger em boykotê dest pê bikin bi kurtayî me re behsayê bike bence ji ber ku wextê me teng em ê ji wê dest pê bikin mesela mihîm ew dere lewra veya dijî boykot bû bele yani boykota heqîqî çi bû îro zulmekê İsraîl û Amerîka li ser Müslümanan dike di şexsê Gaze û Filîstîn de û dawa Qudsê de li dijî li hember li dijî malê vana û tiştê ku ew difrojin jê karê bi dest dixînin pera qezanc dikin û wênehanê dikin çek û silah û bi ser Müslümanan didirjînin li hember van malana boykotek li alema İslamî heta li tevê dunyayê hatî danîn û dimeşi xweşikayî yani heger çuqeysî hêdî jî bi nel gor hêviya me bijî ki dimeşî yani zararê didir fîrmayê Amerîka û İsraîl xusûsen ew fîrmaya got heşkere dibêjin em alîkarê İsraîlin û em mesrefa İsraîl em ê bidin em didin li hember vana boykotek heqîqî rast tê meşandin Amerika خلقي أمريكا يعني وخلقي إنجلترا وخلقي فرنسا خلقي عالم هم إسلامي وهم عالم في الله قش في بويخوتا هاني حتى يعني بشكل أكيد ماشيين لتركي بلكي جا أمريكا زيدتر وبلكي جا فان دولتي في الله يدني زيدتر عالم إسلامي بحثا ناكم لتركي كومك هي غروبك قال لك مزن كومك انسان هين افينا هاني دخوازن جحولي راكن في بويخوتا جو تبي دنياي تبي مظلومه دنياي تبي عقل سليم دنياي لهمبري ظلما اسرائيل وامريكا داني ودمشين لهمبري في اف كوما هاني دخوازن في بويخوتا هاني بشكين جبر في كم بيجن اواني جو جهبه اعلان كر وجود دخوازه في نافي بويخوت يقول الدنيا رونشتي وناف عالم الإسلام رونشتي ناف خلقي تركي جيكي رونشتي تي يمكن ايدي وقتا تقول بويخوت تي معناه جو هركس غيرك مالي إسرائيل وأمريكا نكره
وان جمالا خو دور بکه جمال کتا خو دور بکه دا کو نکن چک و سلاح و هر سری مسلمانlar نتقینن boykot vi şekli hati runştandın avanaj bana go ve zihniyeta hani xarabıkın ve qaide runşti nav zihni xalqi de xarabıkın diji boykota ki datine yani nave boykoti bi kartinin istemal dikin و لدیجی و boykota hani boykota ki ev datinin jibona ve boykota hakiki ve boykota hakiki gemari rebidin şoli rebidin mesela boykota han evena haneyi jixwa وقتا قلت الجهبي وفيكوما جهبي وزينيتا جهبي نر تجاري بلكي اف مالي وان فيرماي قوم اي مسلمان انا وحبكي بقوات بون كتن بازارات تركي ودنياي يقينا قلت تجاري جهبليات تشتكي وان كري بخسب مالاخه شخوش حشتي صال افانا بويقود دكن فينا هاني اما تخوازن في بويقوتا مسلمانا قودانيه ve boykota go mazlum adani ve hani şoli bikin be kıymet bikin da go herkes bina ve han avan ne kadar ve aşki demek ki boş boykot şeki berhavai valayı mereneke habvi şekli. Bale. Yani hatı bu aslında wa Özgür Özel seroke CHP diçu kija mitingi ya kija civini dedneri kağıt ki derecede sevkirin ago me falan firmacı xist boykote paşe vedgarin adgo medvera da xalati ki ve filmate da tine mevya darxis mevya xiste eko havali wan bun ya yani mana çi ev taraf İsrail ve uç taraf Amerika ve ji taraf istihbarata wan ve naften nivisandın u dedin destevan ve işte vena hani bu waliye mey tizlame kimey işte vena hani bu mana vena hani ev نگو او به سری خو به فکر خو و به زانبون خو کار نادکن کارکته بر دستیوان او جو وظیفه دارن به ترکی دیجن دوره عثمانی دیجته اوانی هانه هاتن دوشیرمنه هاتن کشاندن وی عالیه هانه وی شکل هاتن تربیه کردن و مزن کردن اونا اجکی وی شکلی یعنی اونا دناو عالم اسلامی دی دوشیرمه سیونیستانه سیونیست bunu valiye wan, bunun temsilkarı wan, bunu nuneri wan. O ana derdixinin peş, bu ana dedin xwendin, tişe dixwazin, tişe ku bixwazin bikin, bu ana dedin xwendin, didin kirin. Temaşavanên me ve daxuyaniyê ve beyanatê bêjin, yani ev tiştek em serê xeber didin, ne xwendina niyetê, ne em bêjin em texmînê xwe dibêjin. Çima di siyasetê de gelek rê ku partî siyaseta xwe dajond gelek rêyê ku wiha em bêjin balkêştir jî hene li hember rexîbê xwe li hember partiya ku hûn ned rêkî de dimeşin li hember vê gelek reaksiyon dikarin nîşan bidin lê çima CHP ji nişka ve dest bi boykotê kir lewra boykot demeke dirêje li hember fîrmayên ku piştgiriya rejima siyonîst dikin dihate kirin û di rojeva milletê de bû melmekteva li sokaqa li kuçe û kolana li malê xwe dema ku bihatin ew gotin boykot ew fîrmayê ku piştgiriya rejima siyonîst dikin ew kola ye ew em bêjin filan qehwe ye filan tişte em bêjin 15-20 çeşît û amûrê ku rejima siyonîsta piştgiriya wan dikin dihat bîra wan wan jî li gora xwe tedbîrên xwe distin zarokên me ya jî deman biçûna marketekê ti nêrî zarok ji diya xwe dipirsin divê ev ya ji malê siyonîst e ev ji malê boykotê ye wiha ketibû rojeva milletê ji nişka ve CHP dîsa xizmeta siyonîsta kir û boykotê bi ser malê milletê di ser malê ku li vê erdûaxê tê çêkirin ku piştgiriya wan nakin ya jî ne hevalê wan in ya jî bi şeklekî rayê xwe nadin wan yani ew şexsiyetê ku xwedî wan fîrmaya ne li gora xwe hinek kaxida navê wan yaz kirine ya jî nivîsandine gotine ev ya piştgirê Ax Partiyê ev ya piştgirê filan kesî evan ne hevalê me ne vê fîrma van fîrmaya teva boykot bikin çima ew mesela boykotê ava wê şorî bikin û lewra li hember vê jî iqtidar jî neseknî go hûn boykot malê milletê boykot dikin em jî li hember vê awa dikin yani bi şeklekî mesela boykotê tevlihev bû niyeta CHP ev bû boykot ji rojava me dernakeve
بریا ایریش هفته جوتمه هجی بوی خود دیساد روجوه دبو گلک جارا مسری خبر جدید دا لبله پشترا هی زیده ترکت روجوا ملتی هی هشیاری کی چه بو او هشیاری آمه برا بردوام بکه لبله او بوی خودتا کو جهپی دست بکر خواست کو وی مسئله ام بیجن بشکینه مثلا بوی خودت بشکینه او یاجیل هم بروی چه پلتفرم هبن چه رونشتن هبن چه ام بیجن دما گوتنی دما ما به امی سرویا ملت هشیار بکن داکو اب مسئله جروجا ما در نکوکک سیف الدین کرم کن سروی مجاری اونی چه بیجن وقت 5-6 دقیقه وقتی مهیه برای عزیز تماشاوانه ما وینا باش زن دما گو پارتیا CHP چی بویاش خوش بو شبکه که انسانی می مسلمانش بگونه دای سری خو شانه قانونه یعنی تمامی مالک و مسلمانا به دستی خو کدا خو چیت کرن چی کرن قداخه کرن یاساق کرن گله هونی مالی یهودیا بکرن هونی مالی یهودیا بکن بنابه دموکراتیک بنابه çağdaşlığı بنابه پیشکتنه ایلریجیله بالگراه بود بیجن و تو دما گو CHP دربه لشکری گل ترکیه هاتنه کرن حکومت دانه عرده و CHP هاتیه اقتداره دیسان نجی که ونکی چی کرنه مثلا گوتنا yeşil sermaye گوتنا ناقلی کرنا و تمام انسان بی ولاتی مسلمان گو کدا خو حلالی به فایز جخورت شغل نتش نچید کن دفروشن یا ساخن قداخه کرن همه اوروپا در دوره درخستن مالی سیونیست و امریکا ساخس نبی ولاتی اوروپا جواره خدمت کرن ایرو حکومت یعنی اف تکلیفه که باور بکه اجدله صاف دبیشن اف کسی گو ایرو بنابه بویکوت حرکت کرن و به $1,000 بتشا به دولت خص نظراری گوت جزایجینت و شخصا گرکه و پرا دست دن سر مالی وانا و پرا به خزنه آشغش مالی وانا داگ لورا بون سببه گو دما گو فتح الله گلنجی که سری خو هلدا یعنی دربال اشکری چه بو بری ویناجی که وقتی خبر داده هر جا به $1,000 و خزینه دولتی ضرر دکرد هجبو خاطر اولو یعنی گرک حاکم و ساوجی گوب دی عشره دخابتن عول مال و ملکی با انسان گوب دزی برنا دست ده انسان همه که وی خزنه دی صداقه اف یعنی اف بو عدالت همه گرک اولو بی لورا ایرو بریکا بیم لاتی در کتف کرد حتی برین ها $2 به چخاسی بو بسو ششاب ایرو 680 gaz, دهن، هرتش جیران، هرتش بهابو. یعنی اب انسان CHP اب زینت بو سببه. CHP دما دگیزی دجی که رابو چکر و فلان کوپریه چه نکر، فلان فابریقه بسکنه، دیست عین زینیت کرد. وقتی دما فتوشی بو مهندس و استویجون خواندوانه بدزی انسان کشتن غندا کرد بو خاطره گو عملات پیش نکرده. ایروجی وقتی گو سیونیست چه ترسه اجمال و ملکیه خود ترسه یعنی وقتی که مالی سیونیست بویکوت مسلمان تمامی دنیای دانی سر و غیری مسلمان اجی دانی سر بو خاطر وی ظلم بسکنه ایرو CHP درد کوي زاروکی بی ملتی دخی سکاکا دبیچه دبی فلان فابریقه فلان مال ام بویکوت دکر یعنی جبو گوت دزیا خو وشری جبونا خاطر گوت ظلما غزه پشت پرده بکه غند بکه روجه به درخه تشتكي قلت على قدراوي ودزيته وبلديه رئيسيته بهدو ثلاث الميدان تبيجي وبها وتبينا يعني اصرار لا تلسر سكنه ام معني داره بله شوش CHP انساني گوج CHP هيبيا خيره كيف از يقين ناكم بله كيف سيفدين وقت ما قضيه كريم كن قلت ناخذ داوي بكم ام بيت خوازم بيجن يعني CHP روجا قلبي ولاتي عباب ويا دولة سيونيستا ناس كريا مال سيونيستا بزوريل بي ملاتي كريا جبو شرقاك سيونيستا قوام مسلمان بدن سريخو ندانا سريخو شنقان دنا بنابه چاغداشتي بنابه پیشوچونه بنابه دموکراسی سوسیالیزم سوسیال دولت فکری املت پرچقاندنا عسكر ولشکری بي ملاتش خوره استعمال کرنا دماغو اب ملت انسان عربوی آلیکار قصدار ریاوا بگن مثلا سوری مثلا افغانستانی
مثلا ترکی خوازه مثلا تروریسم آسه که قپات که دماغ و سلاح به دان تشتغلندن گوجابه به تبدیل آنند که براسی معنی داره. بله. ام هیچ کن ملاته ما دوی مسئله ده یعنی فهمت که ملاته ما زانه یا ملاته ما فهمت که به مسئله جی الحمدلله. بله. و انشالله ضرره و ناکوی سیونیست ببینن، ضرره و جهپه ببینن، ملاته ما ام هیچ کن و ضرر نبینه. بله. یعنی مالا و آوا بپراید سر مثلا بویقوت یعنی ده فیرما هبون یک شی فیرما قهوه بو ستارباکس کد بیشن Özgür Özerjit ser firma qahwe da ve em bejin boy xwe da dest pê kirin. Elhasil me carek din ser vê meselê fikrên xwe û mêvanên me jî fikrên xwe anîn ser ziman heqîqetê rastiyê di bernameya xwe de me xwest û em xelasu yani bi rastî ji bona yekîtiya milletê Tirkî yani Kurd û Tirka û ji bona bi quwetbûna wan û ji bona got ev dewlet bi qewet bibe li hemberî İsraîl karibe bisekine. İsraîl bisekine got zilma xwe bes bike gerek CHP û êwek CHP bên bin teesîr kirin. Yani bên zayıf kirin. Heger neyên girtin jikî gerek bên bin teesîr kirin. Têk hev min teesîrek mezin zayıf bin qewet bibin ki îfsadê hew karibin bikin. Ewre kekê Seyfeddîn jikê ji martin îfsadê wan giş hîn bêhtir merek pir karib bijimêre gerek ev CHP got vî şiklî îxanetê vî welatî dike vî xelqî dike gerek bê zayıf kirin bê sekinandin. Mala ava kek Nurettin Koserî kek Seyfeddîn mala ava Xwedê xêr mazin kir. Temaşa eja em hatin dawiya bername xwe heta hefteyek kedin dibînin xêr û xweşiyê de emanetî Xweda.